Wati nata mwanda museisia wa Muthukumi TV ngwatane wa mukamba kameme kama visa kalaka tongo chini ukambane uonde ko utane dia ko some dia na ko manithini na kundi na kilungu chambe twasise yolwa we mawia no twenda kuya kiwanza nikana in the field tukane na ina atande dia makatwa lesia ni mamumeba methetu maisila na makuna mawia la makuna hata na inde toka ba studio tunenena na mutaalamu nenge na tutanuke maondo ma utande dia neta Steven mwamane kilungu chawe ya newe ya kilungu cha kele kana part 2 ngenaende tunenena na mutaalamu na muthenya no mundi twetha twinene akindu kibata muno kwa mundu lawe na wia kethano enda kuzobingwa wia waku mwene kampuni kana kethano wandike tu bando kana ni wanda kwandikwa pekendo tuketa kwa kisungu employee motivation ande twetha twinene ondo employer na employee malete ku relate kana ende mwandika ni na mwandikwa malete kwethia my relate kana maikala na ende ndino wa ondo malete the maikala ni tunene ayoloa employee motivation kana ende ondo walete othudwa kana ende wisethia ni wathukuma na sakalibu ndino wa kilungu Samuel na asante bwana mwema ondo wao ndo changi studio ni cia Muthukumi TV na ni chawe kai kama makala katongo ite kama visa au kambani chawe kangu thotia mutia isia wakwa na kirunguni kingi chawe ani uya biashara ni agwe katamba nyemwe tumane twade kuikata nikenda with at the end of the day nitakwata profit ula wailite karibu okay umuthi tunene ne tunanene ya maundu ma training twase kana mundu la andikanite kana employer ni walite ku train andu make nikenda ndi wisethia ni wa map ni wa map focus yake na strategies yake into the DNA on the mandate bamwe na twane no poa communication ndo andu mali to communicate ndeno wa biashara in fact wambie muno ndalete ku lazimithia woze simu yako au kunia ndo wete na mbeza yako zimuti wako okay umundi and then our employer and employee relationship na ndatu ne yolo motivation kana kuthuthia mundu lo mwandikite tutanamba ko sisia nenzia isiba sia kuthuthia mundu lo mwandikite na ndatu ambo sisia yo motivation kana kuthuthia mwandikwa wako kana employee wako necha kumuthuthia kana employee motivation necha kuthuthania kana ambo wetakana ti kwanzia mwe ni kwanzia asieli mwandikwa no athuthie mwandiki wake na mwandikani no athuthie it is a two way ngalikwe na ngalikweno nondo wa yosakana nuya wale kuika maundu wonde no baluka lakini hii ni relationship na yemba ya ndole uthuthio ni ziemwe ya kumap goals ciaku withie mundu wa mina mwandika na wa mina kuthoa a vision ya company waku wamina otho wa goals ya company waku nikenda we mwena ndo wasiasike katika DNA withie mwendete nziani imwe ate muthuthie ni mbia sometimes endete nziengi na kwendete nziengi so ni nzie mwe ya make sure kana kiucho nthe ndo mukamba wasia chono we mutauni mwana kendete direction imwe indi penzi okatha ila cia uthuthia mundu lo mwandikite why can do make sure mundu kindu chambe no ndani nje sana customer no ndani tena goal siaku no ndani tena goal sia company no ndani tena goal sia kemwene no ndo ila mweba uwe yani ndukende we ni kwitha mundu lo andikite ada deliver tu kwa kupeke yake na kundwenda umana wa mwene ende hata okiebu bate undu ilie na kuwe mwene still ndo manaende yata ino kule ila tunene abo employee motivation kana employer motivation ne kule ni kindu mundu deliberately kana kwangenda yake weka nikenda wisi then wa achieve goal flani na okay ila ku motivate mundu whether we invest na ke psychologically nikenda ende wisi there ni wachanga mukai kana beta baliat kindu wiki katika psychology ya mwandikwa sana ni psychology ya mwandikwa nikenda withie ndu nakuya ni walikana na goal cia kuna vision ya company waku na withie ni wembwa emuthanga ku deliver kila we mwena kwenda amina ku deliver so ni kindu wiki katika psychology kwa tu ase kindu kiti kindu
okay, one of the things that ila with I deserve nikiendo additional week ya ta favor nikenda ndo wisebia no wakata no wa Muthukumi. Iti right ya at the end of the day we mwene no so mete kindu kemba we accountant no so mete accounting na we manda we accounting so you wela wokie wankulia we ne wandikiwe na wane wa we so you bangiti lazima ye motivate we kana wikata ko motivation de da katika contract ilo sainia izo ni kindu kingi kinza employer kana employee wa mwako kweka exactly ni kindu kinza wa kila contract la mwandikanie lakini with ya sometimes undukile nita now ni more necessary ni cha maana muno katika employer nikienda ndo no kwenda at the end of the resources nzeo ni cha maana lakini ni cha lazima teach ni cha maana lakini teacher lazima ni ukulia hii kwa tase kwa kampuni kwa kampuni tase kampuni ni motivate ya ni invest in employee motivation na company B they invest in employee motivation tofauti ya company sio ndio in terms of performance na productivity every individual employee twana na kisungumo no Muthukumi wa kila mundu we tofauti hata na alafu cumulative productivity wombania on the undo mamina kuthukuma na output yo company A ne ku motivate na company B ndio motivate tofauti yeba company A ile ku motivate ya Muthukumi mayo na modena withela kana mwithi kwa masabu no with ya performance ulumono na results si ulumono kuthonoka company B elawa mwene wonie maybe ni kutumia mbesa mbingi katika ku motivate ya Muthukumi no to kwa nanga sambingi no to kwa na mata Muthukuma with ya company ina results si ulumono na pemba gap nene mono so with ya ndio unaona ndio importance ya ku motivate so pa yemba gap nani ukulia okay kwa ukindo kidelia na human psychology ukese the mundu no one for example not okutambulika muno ko ninaileta kwikate Muthukumanesa okay ni ukulia hii then wa process ya employee motivation itumia a lot of resources ndo aweta time money na sindu ingi mbingi ni worth it at the end kila resources ila watumia katika motivate ya Muthukumi maku kindu cha mbere no tona kwasia kila mwai mukembwa na lunch na Muthukumi maku imwe isu ni nzia moya motivate kindu chini kiukutethia ina way with no wambia usoma Muthukumi maku nesa nziengi automatic after every 3 months kila miezi 3 no katwa Muthukumi la Muthukuma nesa ta trip with ya no be wende keo kathi Mombasa like mithenele 3 you with kuka kuma ku Mombasa okengi with ya ndoenda umisila trip ingi na kilone eki noenda ukika munanga ngo zaidi so with ya resources la we tumete waipi ya mundu ngilimbau athibaya Mombasa athio maybe yona andu make kana yona family yake kana yona mundu la wake okwenda ayuka embwa ayenda Muthukuma munanga ngo zaidi nikenda with quarter 2 kana miingi 3 yukite ni wewe wakaibe wa trip ingi ya uthita Dubai ndenda umisi isu ingi nayo undu newe baya so no Muthukumanga zaidi munanga ngo na ndu the resorts baadhi ciongeleka so kindu kingi no kaukethia Muthukumi ni undu ni ndipenda coordination yani ila wa maumalo chanza na waiwa mana bapenda hata wa mana weakness sio na wa mana strength sio so no you man bala uko kwa tengi nikenda within maende yana Muthukuma ingi at the end of the day with you not on double resources yako so kilo na tumia kuma motivate ni kinini muno mbe wa kilo kwata so ni worthy ani ukule tuinene lwa motivation yale tukudha hii uniform kwa every employee kana kila umwe no motivate we tofauti yale tukudha hii uniform fair to everyone motivation ni yenda na levels Muthukumi on the katika company departments na with the department yene ya production department yene ya sales department yene ya advertisement ondo department silu so and what you on that no motivate imwe lakini at the end of the day no se okay so ma komanya ingi meo ndo kama motivate at the same time clusters ya Muthukumi different with ya pe low classified ta and one we mbwa always on a kuili hata nimo perform kembana ndo ma sales
mundu uci ni wisi ulikanga ba yanza kutakilo kuta ena langu njilo tumia withi ona baili atandaye mo perform so i mundu uci motivation yake na withi omunengere target yolangangu ndwe mu motivate undu mwana mundu ukieyo pano uni di ku invest mundu ukieyo banini nake mundu ni mundu tu abo so no isi abala uongelanga weight so si so at the same time but at the end of the day no so once in a time maka mlanyo mwe maka motivate at the same time Nukulia ne fair for example okay invest in employee motivation say there no matho ya lanji no meka maundu maseo lakini tu abika kwa wages and salaries say there okay no mabini ya kwa wages and salaries resources ilo tumia kwa bandu musala ni but you are the kwa motivation watu amundu watu no okay no try ando bandu makathio ya ukatumia ngilia na kuthina mbe lakini ndo angala mundu ngili 5 kana musala wake windi ni fair musala ni nzia moyo motivate kati waite katika nzia ya motivate musala ni nzia moyo motivate na musala o determine one contract la mwandikana ni muisio ndu pesa process ila tio tuandikani hata ukaiba wata so hata minie kuandikana katika contract na maybe itika review itina wa myaka 5 iba katika ngembe na kwa tonzi anze ose motivate ndio maanisha bandu bangu twa hoteli ningakwibia ngili 20 nikita ukonenga kampuni mwene wethi ya muno anaitwa no spend ngili yana kulawe oye bo ngili mbao eko motivate wewe kumbe no gumya wewe gumya poverty katika mind yako wewe kiona sindu ina village level okay no kulia hii tasi for example we employee mwene uona ratio ya output ya company lawe nayo na in the end of the financial year kana at the end of the month kindu kala mokwata na uko na as compared to your salary wana itenzio muno wana ite worth it lakini kwa motivation kwa kutoa out sindu sia mudhembosu sindu isu sio koneka muno ni yuki oni chongo kulia kana no neki the key very fair okay say the employer invest meza mbingi kwa motivation as opposed to ila constant salary ile tono taithia mundu ta individual itina mwikalandi mukona mwanga wote tumie mbesa siano na katika motivation na tutumie mbesa katika misala na ndo ayu ni meredi kuthukumana ni ile motivated you so no more ya reduce mbesa isi ya motivation mukona mwongela ngange ando misala kila kiyo thukuma muno katika wa resorts ni chao yuti ate kila kiyo thukuma muno katika resorts ni chao okay ndo na withie nzie moya motivation ni thia ndu bia muthukumi nomba ndu mwibia insurance ndu mwibia medical isu ni motivation even though sometimes no iliketota kwa allowances withie kembane na kathina kana kono ulikela wakati na at the end of the day kembe musala withie mwibia musala muni na ngikote allowances yonde so no withie mundu ona musala wake tishu undu wakwata musala muni ni lakini benefits lengi ukwata baote ni mbingi na nesi ukuketa musala wako tibi wakatumia kutumia mandu alangi okay kwa tutalilo kwa metoki nzia imwe tutonotumia ku motivate andala tuina nzia mwene letho kumanesa muno kendu chambe ni misala okay sisi ya musala watho kumimako withe na ibeneza ethono tuelike ndani ya misala tije kila kitu tamini ya misala ni chao no kai patho kumimako hata okay so make sure misala ya kumimako na ni miseo nundu mundu ya mwibenesa no motivate no thukumanesa nezu ni nzia nene muno ya katika motivation ndilikila ka point kuni ya second ile mundu kila mwiso wa mwila wa mina kwewa wethia ena stress mbingi mbe wa moyo yambia mundu titi motivated nundu kindu chambe ise makwani ala ina mo kuloko bete kula wikitata kula kitata na kama sala ikathela wa mwiwa munde naonea kwa wafya kwa yani mundu titi motivated nesa kuzi ya nyame sala namba ya keli motivation andu imanda au lunch make sure once na blue moon no watu watho kumaku lunch mwe kala mwana mwa bondi kubondi ni kula kulikana netana wa mana uwa iliata no iliata kila kenge cha motivate ikala ndina atho kumaku we thukize goal tisia kila muthukumi umukulie we umete ba wa mibango ya kunimya
wani wakite muchi kwaku na wenda kwa kata yu atiania na goal ya munduzu umekishwa kana ni wa timisa goal yake izi motivation ya mwanene muno akazi ana akiyene company fulani sawa na nundu nona masaa mathelai eka watu itikile chumani chishukite netuka tunene mondo sima salaries na wages tusisi ondo na wipwelete kwitho nundu no kuumilao mathina eka ni tunene kiuchimo chukite ni muvya muno. Okay, nazandi bwana mwema nikwatia mwithukisia mwa musiaisia wakwa ni wasoma kindu na no manondo walete kumotivate athoko maku nikenda withe wakwa ta resort nzeo tutambanya muna tukomanela ingi. Okay. Mwanda musesia wabeta wa Mutongo TV ngwatania mukambani wa Steven Mwema na Samuel Mutuku ni mutaalamu wa utande thia netwane na nese yuloa kuthuthia athoko mimaku na ende chumwane chokite netukomana nike na ende wese netwane na nese yuloa wages and salaries kana mesala twithene.